Понеже 2017 рок у АП Vojvodini prehlašeni za rok socijalnej zaštiti i međigeneracijni solidarnosti, tema nješkajše iz Hacki bula socijalna, zdravstvena i drugi fajti institucijni zaštiti starših, invalidoh i drugih čustiteljnih grupoh, kotrih osnovatelje usluhoh ustanovog socijalnej zaštiti. Po slovah pokrajinskog ombudsmana, ideja shodu upoznavanja ombudsmanov z regiona z ospravnima institucijnima ramikami brigi o starših i čaranka iskustvoh u praksi. Treba da pratimo opšte stanje kretanja u društvu. Treba, že by sme provadzali obšći stan u društve. Nije hańba bud starši i to nie podrazumijuje ljem problemi. Starost by musela bud kvalitetniejsza. Toto še nie odnošiljem na žiteľoch vekších orodoch, ali i na tých, co žiju na valaloch. Štretkom roka bi še mal počas primjenjovat zakon o zastanovljovanju nasilstva u familiji, a ljudski prava starših u kontekstu nasilstva tiž coška co piše malovi pitac. Preto u ramikoh porjadnih aktivnostoh pokrajinskog ombudsmana organizovani naščivi gerontologijnim centrom na teritoriji AP Vojvodini, gdje še naščivitelje mogli upoznat s funkcionovanjem te ustanovi i s problemami s ktorima še zočuje.